hususan mzee Professor Ongeri na mzee Obure. In Kisii, I pride myself as the most senior most of the two. Bariba chake the siasa mane muha bagaka. Gokero kwa na yone kina rai aite. Anytime obwatege into and you don't value it, utakuja kujuta after losing it. You don't know the value of what you have until you lose it. Na nasema nini kwa sababu gani? Since independence, unajua Msenya Chai alikuwa na nguvu na kama politician na akawa na biashara kidogo na hela kidogo. Ndugu yangu Fred Okengo Matiang'i, I swear upon the true living God, this is a God-given gift because he hasn't done more than anybody else. But he has impossible favor that we can't stop. Ndoko diranga ndoko sokola chitenza ega amangana sale gema omwako. Ona sako anya kwale kwanja lero a declaration from West Mugirango asopo chabaka gambire tote vengo mosacho yarua azotige geti taturi ngana basaba itobara oyo gotobua tumaya na bahaja musacha gotoetana lakini igagusi lazima tufunge no era matemo manene allow me to speak in English kona arua teninyamira no era matemo manene and I can assure you ekero kadigiri mono nenda mwamu ne kyanya nsiongo ngawasokyo musacho na akanya nsiongo na kerenyo ne kyanya nyamaiya. I want to confirm you by the God's grace that hizo viti zote tatu tutazoa ya kwanza kutoka pande hii na UPA na UPA goroka tuko manye ongataya mwisho ndo mware mtu atikolelia mariga ya tena mbogo asore mwisho ingole echa mariga njana wokunwa na njana yetu amriga nyanke yakwa ngabo mochumbe to mwisho yaita ya moto subwa mule maata sengeji nyamaiya asengeji nyansiongo omoshi musanara na njibo to moremu ekia noonde kama ya PDP yokere inside Matiang'i campaign na hapo ndio tuko atafuti presidency na ke president no Fred Okengo Matiang'i. People's Democratic Party ndio huyu na eranko moritore na ro mwana ya ibetwe agachaka moboria digakori tingaria ya butwa yakori tingaria kanasa ya. Finally, we are where we are because ya tabu ya uongozi mbaya. Leo mnikubalie nibalie jina la Ruto sio Kasongo anymore. Huyo jamaa ni Abnuwasi. Mimi nilikuwa treasurer wake. Nikapima treasurer nikaona yani ubwate cheki utamatinga banki yuko kusainia cheki. Haleluya. Ngatabanga amboko yanga batigere bo treasurer ngasoka. Kumbe Kambosia nikuja kujua baadaye. Namo pimete mapema. Jina lake kuanzia leo sio Kasongo ni Abnuwasi. Story moja ya Abnuwasi aliomba sufuria kubwa akaaiwa akachukurugera. After some time akaenda sufuria yake akama ile sufuria ki sufuria abia ali rebodo kana bwa dora atumia. After some time nya sufuria na Abnuwasi sufuria ane badanga bana ile sufuria unajua kizaacho ufa. Sufuria ya kwa kana pato mwanoe. Omoto ino myale. Oimugia amare maito. Free umokabara amare maito oru chimena chapa Kongo mugino na cha housing levy. He builds the house and then he sells it to you. Oitata tani Abnuwasi omoto yo kagenda kaende asiende and akerogonte bianga Kasongo have a 2-term. Then you are telling me my president will not be a president. Akitoko iwana musacha bodi. If Kasongo is 2-term, Fred is not a president. But for Kasongo, for Fred to be president, Kasongo must be 1-term. Kasongo must be 1-term. The man will say, "Ambara mwekeli habari, amanyanga tuwakari nega kusiera tuwakoreki." Ntoni kwa saunyo motore moyo. Other communities are political fathers. Terrible. Raila was a political father. He was respected at home. You can't touch Ruto Sobo. Kalonzo ekerago sukaiga osukane kura yae. Political father. Fred, I want to declare now. You are not you have a godfather and a political father. From today on, you are a Kisii political father. Na wale wana masikio wasikie.
Neno mukwani liwa bagusi. Mtakanata iko. Yeye ndio baba wa Kisii. Tukiambia left tutasonga. Tukiambia right tutasonga. Sujaa tuko hapa. Hapa iga akiasa hapa katugite. Asante. Amo kuya paka tugite. Bia mono sana ya saba senie na bali bako jaba mo bana maini. Lakini mo basomi lesi. Ebe asero ba koleta. Tikabali ne ya sa ya maute. Kari. Bia mono asante sana. Ya sa kariye. Asante. 2027 tego ika. Mwata bengo mori to korena ka to korega asiga. Tata basenie na abanchire sana. Bia mono sana. Umingo magara. Tatebeti buya. Ituamwa chinsa chinka ke kiagero maetaba n'abantu bari korwari sauti mugirango mate abagirango baminto bari bachiete mate. Mheshimiwa Penny Mumanyi, karibu sana. Penny unakunya gocha igo Mheshimiwa Janet Komendo ukorigo women rep wa Nyamira County kwani abantu bakorore mbuya mono Janet Komenda omosikemigosi ukorigo bo senator wa Nyamira naye kwani abantu baminto igodi bagana ate bigunga tokorega akio minto tokorega na mubwate narichara abangi namura bari mwaru ikonge mura mwaru ekerenyo mura omonto ori nagwenete kwa buchikura okora mumu ngino ebu narichara epatiare nerere richara epati ya UDA nero richara ntobona n'abantu baminto togo ikanyansongo omosike mogusunoara nere to kwa chikura omonto dio UDA baibi chichwene mobasa ko bachikura mbarenga mwatebire 2027 Fred Okego Matiangi ngomo saberatore omwana oyo itagambe bia mono sana mone n'abasesenie aseri bageri narichara abangi namura bari mwaru ikonge mura mwaru ekerenyo mura omonto ori nagwenete kwa buchikura okora mumu ngino ebu narichara epatiare nerere richara epati ya UDA nero richara ntobona n'abantu baminto togo ikanyansongo omosike mogusunoara nere to kwa chikura omonto dio UDA baibi chichwene mobasa ko bachikura mbarenga mwatebire 2027 Fred Okego Matiangi ngomo saberatore omwana oyo itagambe bia mono sana mone n'abasesenie aseri bageri tore omwana oyo itagambe bia mono sana mone n'abasesenie aseri bageri